Wala ke Sarkar Jilla Kalahwanra Eka Meghalaya Regulation of Gaming Act House Nam Alja Aphuwe da ke jing thmu ban bu eki casino bat ki online gaming ban pinmi pisa ek jilla Hinre namar ke jing persha jangki babon ki kinhon hapo ke jilla ke Sarkar Jilla kala pinbna ban pindu pindamno yakate ka an khalai da ke ba pinmi yaka Meghalaya Regulation of Gaming Repeal Act arja apulai haka sautarik jemang arja apulai Hinray la suba bat yo jingtim bakadan ke jing penyat sop ya ka night club bat khalai be an haki sngi kut tayo hakawai naki hotel Haribhoi district kaba ke sarkar kala thmuru banbo eka casino haki por minchwa bat kate ke hotel kade ke belatip kum ke Queens Hotel kabadan Hajuraban halor kate ke jingat sop ke night club bat khalai be an hakate ke hotel kabadan Hajurabat nakaliang UMLA ke jirang uba sostene sotun mintagasngi ulayat hu ba hadien ke jingyo jingtip nakipat ba babon balang hakaba yade bat ke jingpinyad ya ke night club bat khalai bian ulayakren bat u deputy commissioner ke Ribhoi district namar ke jing artatien halor kite ki kambean ki ba pinyad chapo kate ke hotel bat ke jingyeng jongki kali ramdor man kisngi kutayo hakate ke jaka Kumunami khmat ula kinturu UDC ke Ribhoi ban pha jurem ya kate ke hotel knang bakarumdon kanu ke jingwit bat ki kambean hakate ke jaka Ang negopor na kalian juga kumu MLA juga jirang konferensi. Kalau hadian mau yo ya ka jingtip ka kubor na ki babun balang ki ba kilawan ban pesgo sanga hagu bide bat ka jing penya ya ki club lane ki khalai te na kalian juga layo ni keren bat di deputy commissioner mar ba kadon ka jing atatin na kalian ki babun ki balang hak bidai pat ka jing penya ikan night club hati ha po Queens hotel Hyderabad bat ki pajba he ki panok song snong ki popun ki laya pen sngo sanga ban ban pau hak bidai bat ka jing don jong ki kali ki baremdor man ka si thoding si sajan si blay bat kala pen na tien iki te naglen jonga ngalayo ni keren ngala terpas di deputy commissioner ba deputy commissioner ki depan pha ya ka surprise inspection berkat bagi magistrate naglen ke police department ban pha ek baki le hangthe namar ba kat kum ke jing keren naglen ki pa ba ki don ke jing atatien ha ke vide bat ka jing penya ha ke vide bat ka kanu ka klop la kalong ka da kanu ka lenti ka bakile ngimpat tip hadum ta ke bakile dan ngelabu ki jing pa che deputy commissioner ba ide ben chimkia lo kene nang ba kanum don kanu ka jing wit lene kanum don kanu ka uh, kam lebi an hakedi kethan kam tam haka konsensi ke jungi